futhi mina hey sengavela ngaqoma isimanga we-ex yami ngikukhumbule umsakazo i-Duty FM umsakazi usifiso okuhle kwamsimanga ngigijima nawe liyoze liyobumbana ihora lesithupha khona ku-The Drive episode lokhu siqale ngo-3 Angibheka phansi futhi manje lapha endulingeni eJolvet madula bathi uyena ke lapha nobahuphi unkukhu zomnumzane wasowena bayifaka amazambane ibhibha lentombi liyeke sokola idlula ijahe kuyena udlula benze njalo athula ngathi akabonanga lutho kanti uyababuka njena lapho sisho khona sithi 2 African Element songs ingoma yokugcina le ngikulandela yona kabahuphe lapho sisho khona sithi 2 African Element song 16 minutes ukuthi libumbane ihora lesine Duty FM sifisa ukudla umsimanga ngigijima naye Vamos tocar no mundo. Hey, você tem? É maravilhoso, como você? Como Angikuza mnumzane wasebe nefanga amazambane uphipha lentombi liyeke sokola idlula ijahe kuyena awusuka badade uyena bahuphe uthi sixhuma sibhekele samba kanjalo amsakazo i-Duty FM at 15 minutes akuthi libumbane ihora lesine ngithina usifisa ukuhla kamsimakho namhlanje kungulwesine singu-25 lapha kumanje bhekele hobe Right.